Në ditën ndërkombëtare të pagës së barabartë, Alianca për Barazi Gjinore në vendin e punës organizoi konferencë për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat në përfaqësim, avancim dhe pagesë. Maria Ristevska, udhëheqëse e shoqatës, tha se i gjithë qëllimi është të ndisin dialog të barabartë mes gjinive dhe të sigurojë barazi në pagë, përfaqësim dhe mundësi. Целта е да потикнеме разговор за да има еднаква размена на машки и женски идеи и така натака. Инаку Алијансата за родова еднаквост се залага за еднаквост помеѓу мажите и жените на работно место и тоа еднаквост на пример во смисла на еднаква плата за иста работа, потоа еднаква застапеност и еднакви можности за раст и напредок. Panelisja Brankica Tolevska nga një tha se do të bisedojnë se si bizneset të krijojnë shoqëri me edukim digjital. Ке зборувам како бизнисите помагаат, односно сапортираат креирање на едно дигитално писмено општество и во принцип ние ја имаме една академија која што ќе ја презентирам на овој настан. Par në aspektin investimeve në bursë, Ivan Ivanovski, panelist në këtë ngjarje, tha se viteve të fundit gjithnjë më shumë gra po investojnë dhe ky është një zhvillim pozitiv. Трендот во последните години е дека жените се повеќе и повеќе инвестираат и тоа е многу добра информација. Дека богатите луѓе не станале богати, па почнале да инвестираат. Туку заради тоа што почнале да инвестираат, станале богати. Значи колку порано почнете да инвестирате. А овде можам да кажам дека и сумата не е битна. Има студенти на мастер-клас кои што почнуваат и со 50 евра. Значи, буквално, најбитно е да научите како да бидете дисциплинирани на берзата. Ngjarja u zhvillua në hapësirat e Cowork 21, ndërsa folësit ishin të shumtë, të cilët shprehen pikpamjet e tyre për barazinë mes gjinive në punë, paga dhe sfera të tjera.